Yolumot luak me kumalama Uganda. Man situational updates me di cheng. In 2005, yung PM gidan me lwen la ke me ber flag bearer. Loy la ke flag bearer me FDC. La ke be ber jago. Kamer mo alo ni kuop la ke ruin. In 2006, yung PM me ber kansila. Yen ke ya wemo wanyo Ojara. Kui utum Ojara kwano ruin. In 2011, ni abitoy Ojara. Kui utum Ojara kwano ruin. In 2016, Billy Graham, flag bearer, tika ngweje yobia, karbe campaign, chua miano lamo chud, kimalo bino goyo tok Billy. Billy wata o bino kwayo kija. Mero carro ki mege. Liano ko fut kuoya. Pepe na ngeyu. But any pierre petek, any one be like a mere ne wunu like piwa. Pian any mo ati yen is a revolution. Kadong Ogeri beberu ma giki meta. Wek dong ki luok di kalpa chulo bed maleng kujo dugi. Chia be wek ko time kumero. Wek ulo dano yue, dano nong Yorokom, dano nong beberu, dano nong yom chuin kita jiba na noni. Kom beti a yen yat ka nyo pe ngeyo. A few of you but atamani kwa nyo wati comedy. E no pe comedy ba? Kong ini go ni Ojara me mwaka Aliba rio ka pa wia chiel. Mwaka Aliba rio ka pa wia bichiel. Matiko ber na machiel. E local government squad cut ma chuli boro wood pa jo la tiana jula. Kom beti chiaro bere ya chuli en chawa dik me diku bene. Wacha obungwen me de wo. Keen mobilizers. Just think of it. Endo pedok ge mo matiri ba Ogeri ati monene. Ogeri has changed the narrative of the political dispensation, the political landscape actually. Komere mo alogo ni kaya ne armod mo Ogeri is the most popular name. Pingo matika timene. Piara o ki style me politics madan penyang. Yo mo ken mo tamo ni goga. Uno ano chake ngala dog loga da. Mo alogo ni uchar dong choice FM. Komber mo alogo ni City Club ti on sale. Kitika poko chien neki gomchi. Imagine Ojara ma yang ti popular ma pepe willo qui lore mega kichel. Ichere guerra. Ki poko gomchi ki tu kere wa ganga sen jut. Magina ra karo kala charo we sore. La pok gomchi we sore. Nyati apenyo arapa kitika poko gomchi dogola kitogola. Yo me ba dege moko cha den na ni. Mero wen pressure mo Ogeri tika kelo na. Donc yo mo kan tika penyo Ogeri ina tia lok ma miet tika gutu en kompage lok ki kome wa mari waro mo kun pe miet ne kong dake konya ki chien ne nyo logistics. And is a revolutionary struggle one wati ye kui me ba dege la yibini bo beru tiaro kui pa yang wini bia nyima gen ki ngome ngime geni. Kui me ba dege la yibi ki no Ogeri geno jarne bo beru tiaro pa seche kubogi sempa bule. Kui me ba dege la yibini bo beru tiaro kui me budadiri. Pananda lagi. Pieni an whether support pa joma diru tie onyo peke ana ngeni luakti ngea. Pian tia chungi lokada. Pian matin dong gen tiaro porri ye ene ye. Chol chuin mege tiket man peke mero konye lo tiano pa jo ko ne tike platform. Is there any platform bigger than being a member of parliament? Ka an gi ma pere ngenya ki gi mona mo ma bana timo peke ni. Idwe ma biro. Nyo the first batch my scholarship tika ati at Germany. Yo matika applying tika no feedback. Ma weng wabi flag again off in and open. Assuming I was a member of parliament. Can you imagine the amount of noise I would make in the August house? No kweji mabitimo. Mona nyolo tiano ba machok mia bit ma owe Aliba chiel. Binongo teach. Mere ekuri conviction matika kelo wane tela. Yo mukenda weni Ogeri inde oro maj mo in kone peki bi wili yoko kwak. An kage wila bi wartown gulning. Kom beti down to aketo gene koma. Actually keru gene komi. Te mingi chat gi. Ibe temo ki komi. Wangar mo bi moti wa barbar po be iro chien me moti di town gulning. Ana bi chui ya da. Kera chui line na kena. Bara teke gen ni wun bulli kamule.
ma ki diwu ki che woni won lu ko ki che woni won lu yak ki che woni kwan ma ti che pere o bi fuk jon bien line me primary election ma mega nyo chak ki di town gulu wakanya goga pa opponent no put down a deck bien no mere wa gogi decisively bia bakama will count the votes in me tamon ni manu wala nyo mere mi kon ero pe tiki kon ma chalo chienne pe mira ne mi chienne ke kan kon yo ne duong ero mo kato keri chala ke kan profile picture ni ero mo chere liking keri posta ke kan ero mo chere bene logo piera kamoy ken kama iri chere ye ero mo sharing videos egoni we go romping o weng kir mutime in 1996 magi overhauling leadership pa bolagi Norbert ma go donyo ni ene do be team in 2026 wabi overhauling leadership pa Ojara gi Ogeri gi bo donyo in a different style, different fashion and with enough vibes were chingwa la bultong gwen nge ka pene wa tika binu style mo ma dok papata dong tie wa ye yeng ta tika yenge ma Ojara ma tin Mapenduzi the proudest man dan ma la charge lo me cher ka bedo ya chulin chawa dek no dik wa chawa pongwen he lu tua pressure ento peti di ba Ogeri tie o lek piera